पैसा धेरै आयो थोरै लिएर बेचेपछि मन हाल्छ हिजो कम्पनी लाल पैसा त्यसैन पैसा त्यसैन या भने फेरि त मैले बुझेन राम्ररी आयो पैसा गयो पैसा धेरै आयो थोरै लिएर बेचेपछि मन हाल्छ हिजो कम्पनी लाल पैसा त्यसैन पैसा त्यसैन या कौन सिखाई दिया वीडियो में हेर्या कुन वीडियो में हेर्या यूट्यूब में कसरी निकालिस् यस्तै भनेर यस्तै कस्तो भनेर यस्तै के कस्तो यस्तै आएपछि गयो भने हेर्याले तँलाई कौन सिकाई दिया किधर गयो पैसा तेरे ठोरेला बेचे वो ना मन आइन्छ विब्रो कंपनी में लो पैसा त्यसैन पैसा त्यसैन भन्नु न पक्न छोड त